because of fear and anxiety in the minds of the taxi operator at Murmagaon port, as there is apprehension of operation of water taxi by one Miss Vijay Marine Services at the cruise terminal of Murmagaon port. The local taxi operators are worried about their livelihood as they are fully depending on the taxi business at Murmagaon port. Has the government given any permission to Miss Vijay Marine Service for any other firm to operate water taxi at Murmagaon port? I appeal to the government to kindly look into the matter urgently to safeguard the interest of a local taxi operator at Murmagaon port who earn their daily bread on taxi business. Sir, तुमकां मुद्दम सांगपाक सुद्दां हो एक नवी विशय थंय येयल्लो आसा पोर्टान आमच्या वॉटर टॅक्सी म्हणून. आतां ही वॉटर टॅक्सी परमिशन आमच्या गव्हर्मेंटान दिला काय म्हणून थंयसर एक हे जाल्लेलें आसा. फुडल्या ताजी क्रूज येतले थंयसर थंय वॉटर टॅक्सी स्टार्ट जातले. जे बिझनस थंयसर टॅक्सीवाले करताले ते वॉटर टॅक्सीसून ते पॅसेंजराक घेवन वयतले. सो हे पोर्ट्स मिनिस्टराक तशें टुरिझम मिनिस्टराक हांव विचारपाक सोदतां की हेंचें परमिशन आमच्या गव्हर्मेंटान ताका कोणाक दिला हे वॉटर टॅक्सी म्हणून ऑपरेट करपाक विजय मरीन सर्विसेस. येस कसं ताणे विषय मांडला तो नोटेड. वी विल जस्ट फाइंड आउट व्हॉट एक्झॅक्टली. येस